Келгиле, дагы бир балаңарды сахнага чакырып коеюн азыр, Каякта жүрөт ол бала? Басып бер. Так. Атың ким эле? Токтосун. Токтосунду мындай кылбайдыбы? Биринчи жолу ушу сахнага мен алып чыгып атам. Мүмкүн келечек астында чоң бир чыгармачылык жол күтүп тургандыр, билбейм. Бая бир жыл мурда Баяман деген бир бийчи баланы алып келдим элем Кара Суудан. Ошондо биринчи жолу элдин астына алып чыгып бийлеткенде айткам, Кудай буйруса ушу бала жакында Кыргызстанды дүйнөгө тааныта турган бала болот деп. Азыр мына Атайдын группасы менен бүтүн дүйнөнү кыдырып, барган жеринде биринчи орунду алып Кыргызстан желегин көтөрүп жүрөт. Эми бул бала аякка чыкпашы мүмкүн, бирок bir kol çap koygular, giyin kol çap koygular, azı başında da kol çaptırıyorlar. Bol diyeyim, rahmet. Eğer ırdagandan giyin kol çapmasan aram bol öğretsin. Gördün mü? Aslında da kol çaptırıp koydum. Anda ırdaydık ha. Niye ırdayız? Zarubejni ırdayım. Zarubejni? Akordeon mu değil mi? Zarubejni akordeon mu? Irdavaydı aydı koyun ne? Numayli mi? Irda sanırda var. Biz uğup koyarız kandiyo olsam. Niye ırdasa bol öğrettir ha? Kettik. Anda Modern Talking'den Yamaha degen ırını da bereyim ha? Modern Talking, biliriz. Irdaya da. First desire for the star, dying in emotion. This my beautiful lassie, living in my day. Yamaha, Yamaso, I could be child the world ago. Yamaha, Yamaso. I'll be holy, but you never lays of it together. 40 feet, walk on, look to watch me smoke up. Like yo, but you're going to walk. Like yo, look to watch me so fuck up. Yamaha, Yamaso. I could be child of the Melago. Yamaha, Yamaso. I'll be holy, but you never lays of it together. Walking check out rhythm emotions for the sun. Feeling to my scammer lotions for the sun. Check it count and burning. This my burn fallacy. Living in my day. Yamaha, Yamaso. I could be child of the Melago. Yamaha, Yamaso. I'll be holy, but you never things of it together. 40 feet, walk on, look to watch me smoke up. Like yo, but you go to ball. Like yo, live to watch me so fuck up. Boldu Yamaha, boldu. Yamaha. Tak, rahmat. Toktop dur. Ne oldu? Kim eken bu? Canı Tınar'da. Yangisi'den de. Bununuz başta atkanda uşunca var giyin buğa köynöktü kayaktan tavuz biz buna. Ne mi? Oylayın iş kılın ben sizde bakan mı, narkınızda bakan mı? Çeşi var mı aytık bana? İster kol çoğudastar var ha? İster menin konsertime geldin canı konsertine geldin galiba. Kayaktan bolasın Luka? Modadan. Sen hem Kara Sudan bolasın. O sulucayım kaç çakı ötkün şimdi muğutuk var.
рахмат. Азыр мындай кылабыз. Мындай кылбайлыбы? Сен не жөндөрдүганы булар түшүндү бардыгы туурабы? Түшүндүк да? Модерн токун билем. Жайлоодо деген ыр да, ушундай жайлоодо. Мына кымыз ичип жүргөндө ушундай бир неменин котормосунун кереги жок, түшүндү bizgiler. Сен мында кыргызча бирди билесиңби? Билем. Ошон ырдачы кыргызчадан бирөөнү ырда бер, суранып атышат кыргызча деп, Келип ал. Азыр тойлор ушул ырсыз өтпөй калыптыр көп жерде эле. Каерге барып калсаң эле чынараны коюп бер дешет, ошо чынараны ырдап берейин сиздер үчүн. Жабыр таққан сенин тажым очоғың Төп келішіп саға бар жарашқан Шынарау деп шақырсам шықпай үйіңін Шынарнаған ақсүйің бар бұ көңілді Жерімадың чынжырлап байлап сүйімді Шынын айтшы шынара кемде көңілің Шынара деп ұшқырсам шықпай үйіңін Шынарнаған ақсүйің бар бұ көңілді Жерімадың чынжырлап байлап сүйімді Шынын айтшы шынара кемде көңілің Dostlarımla birge ayıl içinde Aylanıp sağa geldim geçinde Atındı atap çınara desem Aytuğa bolup sözdü çeçimge Şınarau dep çakırsam çıkpay uyuңun Şınarnagan aksuyuң бар bu көңілді Черемадың çınjırlap байлап сүйімді Шынын айтшы чынара кемде көңілің Шынара деп ышқырсам çıkpay uyuңun Шынарнаған aksuyuң бар bu көңілді Черемадың çınjırlap байлап сүйімді Шынын айтшы чынара кемде көңілің Çok rahmat. Чоң рахмат. Rahmat. Болот. Ушунча жетет буга азырынча. Так. Токтой тургун, атың ким эле? Токтосун. Токтосун деп сурасам атыңды. Ушундай эле. Чыкпай үйүңдөн болот. Чыкпай үйүңдөн. Токтосун. Жакшы ырдайт экенсиң, мындайчы, тамашада жакшы экен. Буга чейин эмне сахнага чыккан жок элең? Апамдар айтканда сахнага чыксаң көз тийип кетет деп. Сага? Эгер сага көз тийип кетсе, Тынар давно эле өлүп калыш керек эле, ке? Ошо анан мен дагы көз тийбеген үчүн чыктым, анан көз тийбейт окшойт деп. Так, кесибиң эмне кесибиң? Шопур. Не? Шопур. Шопур? Бердем шопур бу. Не болду? Шопурлар сен көйөп кеткен, оңсуңар болсоңда, Не о тынчылыкпы? Тынчылык. Керексиздер мындай кылайлык. Бул бала менен кичине иштейм. Мен Кудай буйруса, кийинки айда, кийин концерттерде программасын жакшылап карап, басыңыздарга алып чыксак болобу? Анда кол чаап койсоңуздар. Мына кол чабуулар сага берилген гүлдөр болсун. Чоң рахмат. Бара бер. Мына көрдүңөрбү? Эч ким билбеген, эч ким көрбөгөн балабыз ушундай деңгээлде даяр артист да. Өтө өзүдө көз тийип кете тургандай бала экен, мындай немесичи. Куудулга ушундай мындай сырткы келбет керек да. Ошон үчүн бул баланы Кудай буйруса тарбиялап көрөйлүк.